Hi guys, nganamukela kule video. I'll be sharing Young in season 3 episode 11. So business namahlathi lihamba kahle. Abantwana abazibambiza ngeCoolKid apparently usedayisela nama grade 8 uTumelo ambone cheeky ass mbuza ukuthi Mahlathi udayisela ama grade 8 uthenge kwadayisela ama grade 8 uthe uzodayisela laba abathanda kuba responsible from grade 10 ngale athi uMahlathi lokho ngakusho ibhizinisi ngingazi sizohamba kanjani. Imali mina ngiyala kuya khona imali khona Tumelo awuhlukane nami azame uTumelo kumonisha uMahlathi nje ubone ukuthi akezwa lutho ngalento leyo ekhulunywa uTumelo asho nje ukuthi uzoqhubeka dayise khona imali nawe yangakhona uthola point ukuthi bafike roomini yakhe bezothenga labantwana laba abancane ba grade 8 umbone nje uTumelo ukuthi akekho happy ngalento eyenzakalayo cause bebekhuluma lana bezothenga isalele yena ubhizi ukukhuluma nabo uyabadayisela utshwala ngaleso sikhathi leso le avuke nje amtshela ukuthi yabona Mahlathi sengiphumile manje kuwena ngoba ngisikhulumile ngalento le uyayazi lento le qaleni yafaka inkingeni ukuthi udayisele abantwana abancane abangekho responsible utshwala nangalento le yenzeka ngesikhathi senza amagamis kuze kushona lo munye umntwana lo waka grade 8 hayi Mahlathi nje angayingeni indaba nje kaTumelo amtshela Tumelo ukuthi okay ngizotshela ubaba adayise inkomo kuze sikwazi ukusiza ukhokhela athi uMahlathi okay ayidayiseke ke kule nyanga ngenyanga ezayo mase senzani shuthi nje baba wakho every month uzobidayisa inkomo yena azange uTumelo adayisa inkomo ukuze akutholele ummeli ngendaba yasecourt ayathule uTumelo athi uyabona ke into engikhuluma ngayo ngeke isisebenzele ngiyekele mina ngenze ngendlela yami uAmo ahambe ayikhaya uxolisa ukuthi akwazanga ukufika njengoba kade beplanile last night ukuthi bazobuka imovie athi ukhaya ikhuleka right mina and futhi sengizokwenza izinto ngepace yakho lento lesiyenza indlela yakho ngixolisa ukuthi ngike ngakuthithisa ekuqaleni kodwa nje sisamambuza uAmo ukuthi usho yini athi ayikhuleka ngisho balisa-ke uyafika uyabhodla umlilo ke ufika eklasini lasefako uyamemeza ukuthi usefako uyakhohlwa yini ukuthi wena utshola noba usungikhohliwe yini mina ungayenza kanjani lento oyenzini ukuthi ukhisane noTumelo uzongazi wena futhi noTumelo uzongazi hayi asale ke dumdiki usefako nestress ke athi nje yabona nje angazi ngangikulalelana wena kube nje ngahlala ngisitabane ngazi ngakulalelelana nakhaya ngalezi zinto zamabhayo and then abuza ukhaya ukuthi ucabangani ngesithembu hayi avela amphela ukhaya mhleka athi ayibo indaba ucabanga indaba yokuthi ube obseleke yini athi hayi bungangihleki mfethu balisa-ke noTumelo ethi again baqhubeka ke baxabana ke bobabili ba receive message esuka kusifake sifuna ukukhuluma nabo ntambama noma uthole ibhala ukuthi wena ethi kumele ihlangane axaye ukuthi hawu kanjani manje sithola ne-message sobayithuka ngapha uAmo uthi useready ukuthi bazama into entsha benokhaya not ukuthi baye deep ku-intimacy kodwa nje bazama okunye uthi uzofika eromini yakhe ke yamfundisi yabo into encane ke yabo hayi yajabula afeke kukhathi kodwa ke akumele wenze lento leyo wenzele mina kumele kube into efuna yena athi amayikhuleka ngapha uMahlathi thenge lento zokugcoba uhappy yabo azafonela uma wakhe amtshela ukuthi akakhuleke ngiyasabuyela ekhaya usethole indlela entsha ukuthi ahlale la Olifantsfontein athi uma wakhe okay mntana wami umbuzo ukuthi uneshow yena athi hayi neshow ngapha uMazambane benotsipho bayaphuza nje badakiwe uqhamuka eTheklek hayi bangene kuBhemu bacashe kuona bakhohlwe ukubaleka nalesiphuzo lesade besiphuza bashiye phansi uTheklek abona ukuthi sikuyaphuza la esikoleni khona ogayayo khona bagayela utshwala
hambe Bolutaka. Ngapha uKhaya beno Amo sebe excited uKhaya athi nje ifika uAmo endlini yakhe ambingelele with lots of kisses. Athi uAmo kancane wesikhuluma uzongifundisa yini lento besikhuluma ngathi uKhaya yini besikhuluma ngathi awukahle Khaya yazi ngikhuluma ngathi athi ayikhululeke. Nayo ke meeting ke Sithembu sasefako-ke babhizi baxabana lapho usamile ke yena ke akakazi ukuthi uzokhuluma athini nababhizi nje bayashitshelana and then bese bemtshela ukuthi akakhethe. Avela asho into abakade bengayilindele ke avela athi uSifako hayi ke lalelani ke ngithanda nobabili but hawu kanjani manje athi ya ngithanda nobabili ifuna ukuba nani nobabili. Ngapha besathi besandawonye uKhaya beno Amo kungene noKhe one of the teachers anoKhe at the door uzokwenza research mayelana nalento yokuthi kutholakala utshwala esikoleni. And then ngapha uyafika uNtumelo uze erumini ufica uMahlatsi uhleli lapha akhulume naye ke uMahlatsi azama uxolisa ukuthi bengamela akhulume naye ngalendlela bekhulume ngayo. Athi uNtumelo mina amina Mahlatsi angisafuni ukukhuluma ngayo lento le. Amnikeza uswidi ke uMahlatsi neziTumela as a peace offering and then they bathi uxolelana ke leyo moment ke sathi uNtumelo uzama ukuxola uMahlatsi ukuthi utheni usifako kuyena. Ngqongqoze yana uthi Clerk Madoda angene ke asho ukuthi uzokwenza research and nje uyathetha usebhizi ke uyabheka ke manje. Maye ethi ke nansi lokho kugayo usifako lokho uMahlatsi lokho kugayayo kakudesela abafuni abuza usinde athi usuqamba manga uNtumelo athi hayi i-midnight snack yami leyo athi hey ubona ubuka mina ubona isiduphunga babona mina ubona isiduphunga yini shothi nina leli niqhubekayo nidesela abafundi utshwala la yini le Mahlatsi atatazele yavela angazi ukuthi usezothini la esebanjwe khona yeke. So yeah, let's take us to the end of this episode. Please stay for more. See you on the next one. Bye.